musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tolnama kar radio fottel gollen guine immorde taneri haray ko toli moɗon hiɗo weltana hiɗon jarna fota haray alhamdulillahi rabbil alamin karamo ko meɗen oustage Mahfouz ɓe hewtiɗo haray hiɗe wonde mabɓe ka studio ɗo hiɓe senorani en mawdu molanaɗo fi oɗo suumaye haray ko saɗi moɗon ko toli moɗon e wallitagol oɗo radio ko toli moɗon e addugol publicité ji mon ɗin e oɗo radio ko toli moɗon e weltanagol ɓeɗo journaliste hakkiliɓe haray koto men bangalino ka ɓawo studio ɗo fiye en waw wallidirde e maɓɓe no moƴƴiri haray iɗe wiyaɓe hiɓe jarna hiɓe weltana ha e horeɓe maɓɓe ɓe fo maɓɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe ko toli moɗon ha e weltanagol koto bade baba kamɓe kadi hiɓe ka yaasi ɗo hiɓe weltani on inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe ko toli moɗon e nduɗo lewru suumaye ndu allahu subhanahu wa taala o neldi en haray ko welo welo molanago woni ko wondi en haray min ko musidɗo mon Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal laɓe andiraɗo bañan technologie service e lawol kisal haray oustage Mahfouz ba meɗe wiya on tafaddal ya oustage. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi shara'a li ibadihi siyama litahdhibi nufusihim wa tathhirihim min al-atham أحمده وهو المستحق للحمد وأشكره على نعم تزيد على الأد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذا يتي الله سبحانه وتعالى woodi ɗo en e hoɗondiɗo leydi o waɗi en ɓiɓɓe adama o neminiri en oɗo nema islam o wurni en ha o tawni en nduɗo lewru suumaye lewru ndu tawata kanko allah subhanahu wa taala o ɓurni moƴƴireji watteɗi ɗin e mayru fi tun malnugol jiyaɓe makko ɓen hare nde yettamo kanko subhanahu wa taala jarnamo e dow nemaji makko ɗin fof seedanomo gootan ka ko makko ngon seedo omo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallama o ko jiyaɗo makko wona kapidiɗo makko ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen yo allah juuli o nelaɗo e ɓengure maɓɓe ɗen e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe e haray ɗen jarna musidɓe meɗen wonɓe en e luɓɓude nanɗe muɗum e oɗo radio meɗen kotten gollen haray nde wiyata ko saɗi ko tooli inchallah subhanahu wa taala e yewtere meɗen nden ɗo hannde e yewtay seeɗa e nafooreji ko woni kon e horugol oɗo suumaye ɓay haray ɗen geli e kala ko allah subhanahu wa taala waɗi haray nafooreji buyno nder ton goɗɗi goo ko ɗo kisan ɗi yiyete goɗɗi goo ko to idan haray ɗiɗo nafooreji fuu kadi wona fi makko kanko allah subhanahu wa taala ko fi meɗen enen ɓiɓɓe adama ɓen haray ko adi kon no haani an neɗɗo julɗo on si allahu subhanahu wa taala wurnima ha tawnima nduɗo lewru suumaye ya a weltanomo kanko allah subhanahu wa taala weltoranamo jaɓɓorgol ɗum ɗo jaɓɓugol waɗa ko wima kon e accugol ko haɗuma kon haray anda wondema ko waɗanma ɗo o ɗawi ɗum yimɓe buy wona par ce que hiɗa ɓurɓe moƴƴude o ɗawi ɗum yimɓe buy wona ɓayni mo hañi ɓen kadi ko tawde haray alhaali ko ni gasirta an kadi ñande goo weete tawa kay tawete ɓen suumaye idan fewndo ka wodaɗa ɗo wawɗa allah no tawnudema haray ɗa hani immade daro dagitoɗa jarnamo kanko subhanahu wa taala ko waɗi tawigol ɗum ɗo wawata heɓude ɗum jawdi gandal heɓata ɗum laamu heɓata ɗum ko wawma heɓande ɗum wo ko baɗe fa muyde allah nden subhanahu wa taala ko so tawi no yiɗi o tawnima kanko subhanahu wa taala haray e ngol ɗo horugol suumaye no jogii nafooreji heewɗi nafoore adinde nden fuu taw nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man soma ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi mo hoori suumaye hara ko o hooriri ko gomɗinal tawa ko o hooriri ko fiyo heɓu baraji ga allah ko ɗiɗon sartiji ɗi
na horugol ngol tum so on tigi hoori tawi imanu ala e muɗum na imanu waɗin ko par ce que leydi makko ndin ko leydi hooroɓe ko ɓay ka o gollata ɗon so ɓe anndi e o hoorata o yaltay ɗon golle maahi mo anndi mawɓe makko ɓen si anndi o hoorali wona probléme hakkunde maɓɓe tigi tigi naafi mo gomɗini Allah o waɗiri ɗum wona fi mo anndi so o hoori heɓe baraji o waɗiri ɗum komo jamala o waɗiri ɗum fi yo heɓu ka o wona fihi mo anndi fewna ɗo kadi so a hoorali hade ko ñaldirko heɓata ko ñaama ko sabu siga ɗin piiji waɗiri hade o mara jondi kala subhanahu wa taala hade kanko ko ɗaɓɓa kon e korko o mara joni sarti on tawo koyo taw neɗɗo on ko hooriri ko imanan wa ihtisaban ko gomɗingol ko jaɓugol ko yamirore Allah ni nde yamirore Allah o yamirirali en nde fi ñameteɗi ɗin dalillu o yamirirali en nde fi ittagol en mone o yamirirali en ɗum fi lettugol en bal ko yamiriri en ɗum ko sabu hunde en yewta fi mayre inchallah subhanahu wa taala hara onti ko ɗum waɗiri tawa kadi ko waɗiri ɗum ko fi yo Allah weltanomo yaafanomo bakkatuji makko ɗin dandamo yiite jaɓanamo baraji ko woni kon e horugol sumaye on hokkamo aljanna yo Allah waɗan en ɗum idan haray e hewtugol tawede nduɗo lewru ko hunde nde neɗɗon hani jarnude Allah subhanahu wa taala e dow muɗum sabu e no neɗɗon kadi ara tawe tawa o wawata horude si Allah newinanima tawede on newinanima wawgol horugol o newinanima wawgol daragol e mayre juula haray andu ɗum ɗo ko hunde mawde fawniranma ya yetto Allah subhanahu wa taala haray no andugol kaɗo korka no jeeya e ko ɓuri jogade nafoore e dewe ɗen no jeeya e ko ɓuri marde batte e ɓandu ndun e ɗeɗo dewe ka laɓɓingol wonkikin ka eltugol jikkuji ɗin haray ɗen andi e korka kan julde nden hajju ngun ittugol zakka on ɗiɗo ko ɗiɗo woni tugale islam nde tawata ɗen neɗɗo on no goteɗo sona Allah ko seedi wonde muhammadu ko nuraɗo Allah e haray kaɗo korka se wattani yila horuɗo suumaye e hajjoɗo ka suudu Allah e hajjoɗo ka suudu Allah e ittuɗo zakka ɓeɗo fuu se wattani yila en tawa batte golle ɗen ko ɗe battinta e maɓɓe ko yani julde nden ko battinta kon e neɗɗo ittugol zakka on ko battinta kon e neɗɗo hajjugol ka suudu ko battinta kon e neɗɗo e horugol suumaye on ko battinta kon e neɗɗo en taway ko suumaye ɓo jogade batte ko suumaye ɓo jogade batte e eltugol wonki bani adama on e laɓɓingol wonki kin e eltugol jikkuji ɗin e Allah subhanahu wa taala en andi oɗo horugol ko farla wona ñande l'islam fuɗɗi arde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nulama makka ɓe woni duuɓi sappo ɓe noddude konngol la ilaha illallah ɓe wonti ɗon duuɓi tati ɓe salligade juula julɗe farilla ɗen joyi on tuma noon ɓe feri ɓe seeni madina ka hitande anere ka ɗimmere noon korka kam farla yani hari heeɓi duuɓi sappo e joyi gila ko alqur'ana fuɗɗi tippade ɗon e si tawi korka farla ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o noddi yimɓe ɓen o noddali jama on fou ko yimɓe gomɗinɓe ɓen o noddi ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum limada laallakum tattaqun ko onon yo gomɗinɓe andi Allah noddiri goɗɗo ko onon yo gomɗinɓe ɗum ko martaba mo ala ɗimmo e martabaji ɗin kala inde nde goɗɗo jogii hannde ka hor leydi ɗo ala ko neɗɗo noddirte tawa himo haani townude balaji welto ɓuri Allah subhanahu wa taala fewtude jama wi'aɓe ko onon yo gomɗinɓe teddungal mongal noon idan o wi onon yo gomɗinɓe kutiba alaykum siyam farlama e moƴƴo on hooru kama kutiba ala alladina min qablikum wano farlirano e yimɓe attinoɓe on ɓene moftaji attinoɗi on ɗin kadi no farlano e hoore maɓɓe ɓe hooru najaka na onon tum andi wi'ede waɗ no satti hakko so tawi nantu wi'a ɓe wi innal bala ida amma tabat jarrabu no satti woni ko gamatu mo dewi tawi ko nokkuel ɗin fof woni hara o weeli joni so tawi woni horugol ngol wona enen tum jaka yo en andi wona mone itta ɗen wona ñamete mankira ɗen attiɓen kadi yamiranoma ɗum joni noon ko fii honɗum Allah waɗiren ɗum goɗɗo landimo landaki mo kanko o yewti o sabbaki ha goɗɗo lando
ko fi honɗum waɗanɗa ɗum wi la'allakum tattaqun ko fi on heɓu ko wiyete kon attaqwa kulol Allah ani korka kan ɗo ɓen andi ala ko neɗɗo ekkitoto kulol Allah ko neɗɗo ekkitorta kulol Allah hewti hurgol fi honɗum antun e ñamete ma on ka nder suuduma antun e jaram maɗan ka nder suuduma antun e resaɗo ma on ka nder suuduma a yarata ɗon police ara nangue a ñamata ɗon police ara nangue a ɓattata ko ɗon mo resuɗa on police ara nangue idan ko accinayma ɓattagol ɗiɗo gila peelal fajiri ha nangue muta harale heɗa hatojini e muɗum a tampiɗi ɗum ɗum ɗo ko ɗum wiyete taqwa ɗum wiyete taqwa wawugol ma ɗum ɗon wawinde piiji heddiɗi ɗiya haray si tawi woni ɗum tabiti ka wonki maɗa waɗi on mo annduɗa no rentuma on mo hulɗa ha accuɗa ñamugol ngol on mo hulɗa ha accuɗa yargol ngol on mo hulɗa ha pottituɗa mo resuɗa on mo hulɗa ɗum oɗo si tawi kulol ngol ɗon ngol lutti ka ɓernde maɗa hande kadi sa yalti ka yaasi a hulaymo e piiji heddiɗi ɗin idan o wi ko yamiriri en horugol ngol ko fi'i en oɗo taqwa idan korka kan no jeeya e nafooriji muɗum ɗin neɗɗo on si tawi woni o hoori tawi ko hooriri ko iman ko hooriri ko fiyo heɓo ñoddiga Allah subhanahu wa ta'ala ɗum jonnaymo ko wiyete kon attaqwa kulol Allah subhanahu wa ta'ala en andi noon taqwa karamo koɓɓe no yewti e fi muɗum e ka raɓɓinɗingol ma'ana mum on kota Allah yi e ka o tikkata kala ko Allah wi wata a yahu e mum ta yahu ƴita wiye ton kala ko Allah nodduma wata o hattoma ton ɗum wiyete taqwa ko ɓuri raɓɓinude kon idan haray ɗin mum ɗum no jeeya e naforeji horugol ngol annahu sababun li husuli lhayri lkathir fi dunia wal akhira horugol ngol no jeeya e sabuji waɗayɗi neɗɗo heɓa moƴƴere ɗuuɗunde ka adna makko ɗo o heɓa ya moƴƴere ɗuuɗunde kala kala makko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o noddi o yamiri o holli e wondema horugol ngol ko lewru joni noon si tawi neɗɗo on nawni mahimo e seteyagal o timminali lewru ndun balɗe uytide ɗe yo yoɓoyde fili lewru ndun timmu o wi kono noon no ton kadi woɓɓe ɓe hattanta wa alladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin wa man tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu kono wi wanta ɗum khayru lahu ɓen tawaɓe si hoori ɓe tambay sabu nawnare sattude ma sabu seteyagal sattungal ma sabu nayiwu tiiɗungu ɓeɗo Allah wi ɓe etu kono ñaaw etugol ngol ɗo boyno falde ɗo ka nawnaje boy si hoore mum musi ɗum e nantuma honno itire si reedu maɓɓe musi ɗum e nantuma itirte nawnu fof etata nawnare etantende nde ko nawnare towne nden yehi ha tawi nden ɗo tama o iwi wonde nde sellay tamawu bani adama embere gandal bani adama on embere ko neɗɗo andata kon ko goɗɗo to yurnoto e masihu mum anda kon haray tama o ala wondema nde nawnare ɗo sellay on tuma haray oɗo o etay kono fannin tama ono woodi oɗo neɗɗo nde nawnare makko ɗo so jaɓi o ƴettude lekki so o wakkilike o ɗaɓɓi lekki o ndikkay haray oɗo ko yo o windu korka makko kam siko lewru siko lebbi ɗiɗi siko lebbi tati siko duuɓi sappo ko yo windu korka makko ka o ñawli kam o wallina o ñawdo ha o sella o yoɓitiroya seeɗa seeɗa ha nde o gayni o oɗo o etta idan amma nawnuɗo ha no wiɗen ɗo on tawi nawnare makko ne jettonaka cellal ma nayejo ronkuɗo mo tawata hakkille mo bonali ko waɗi so nayiɗo kadi yeehi ha hakkille ke boni haɗa fawtoto fawakimo ko hakkilkin fawa joni nayejo so yeehi ha nawyi ha fiji wonti paykum anda weeti niɗɗi anda ko hombo ari anda hombo yeehi wonti ɗayɗo oɗo kadi fawakimo horugol fawakimo heddugol kadi huɗa fawakimo hande kadi oɗo dewal fawakimo hande kadi par ce que wonti ɗayɗo idan haray horugol ngol Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeɗo so ɓittitama toon oy kono noon ko nde hooro ton ɓuuri moƴƴande goy joni noon wigol mo ko nde hooro ton ɓuuri moƴƴande jaka yo moƴƴere nde no heɓo e korka kam kono wi charte in kuntum ta'lamun ɗon andi andi ko so ɗon tino andi so neɗɗo on anda ka hay o anda kono so tawi woni ɗa andi ko horugol ngol ɓuuri moƴƴude haray no jeeya e naforeji horugol ngol annahu yu'awwidu ala sabri wa tahammul wa annahu yahmilu al-insana ala tarki ma'lufatihi wa shahawatihi an tawa'iyatin wa ikhtiyarin horugol ngol no jeeya e naforeji mum ɗin woowinay neɗɗo muñal woowinay bani adama koyte ko muñal
andi ɗo ko balɗe noga e jeenayi ma ko balɗe capantati hiɗa eltade hiɗa wadde formation accugol ko faalaɗa accugol beleɗe maɗa ɗen yiɓugol hunde nde faalaɗa muññoɗa wawa wonkimakin hara memali nde jaka noon si neɗɗo yehi ha acci ko ɓuri wowde kon ala ko neɗɗo wowi e gurdam mum ɗam hewti ñamugol yara ko hewti kon fuu haray koko nde wonde ko tawata kon a waɗay bimbi a waɗay ñalorma a waɗay kiikiiɗe ma ɗum ta on ti waɗay ɗum sa'i kala ɓen woni woɓɓe aɗa beɗo leyɗa ɗon ƴakkita idan so tawi woni neɗɗo yehi ha tawi ɗum ɗo o wawi accude ɗum ɗon moodi ko heɓata nde wonde kon accugol ma ɗe tatta moye ka kono ko so tawi neɗɗo no gollitira hakkimo tasko en andi wani ana sehita horo leydi ɗo ko attoto wadde kon fuu ko yargol yaha ha o watta ɗum ñamugol si bobo jibinama o yarani haretamo ala si wurɗo yehi ha tawi hande kadi ndiyam acci feƴƴude haretamo ala joni noon jaka yo ala ko bani adama himmiri ko bani adama jogui nafoore muɗum hewti ñamugol makko ngol e yargol makko ngol joni so tawi farlama e hoore ma ka fajiri feeri hanage muta ñande fof ñande ko ya ekkito accugol ɗiɗo ha balɗe noga e jeenama balɗe capantati modi ɗum ɗo haray so tawi woni ko marɗo hakkil haray o wawi ko wette ko muññagol o wawi rondita ko sattede howrgol ngol no kuusa neɗɗo on naɓa mo e accugol piiji makko wowaɗi ɗin accugol beleɗe makko ɗen hara ko e hoore ɗoftare e hoore suɓagol o forsaka na o forsano na finkari ƴetta wona sawru ƴetta wona leggal ƴetta wata o ñaamo wata o yaru ko kanko waɗi volonté makko ka wonki makko o ɗoftare makko e suɓagol makko o acciri ɗum ɗo jaka yo neɗɗo no wawi accude ko faala jaka neɗɗo no wawi accude ko faala si tawi a wawi accude ñamugol yara a wawa accude fiimugol a wawa accude si piiji nandude si kadi piiji ɗo jaka faala ka woni sina ɗum a wawa wonki makko nde idan haray no jeeya e nafooreji korka kan ekkita e bani adama muñal hara neɗɗo yo ekkito koyte ko muñal e ko tabita e hoore muɗum sabu ɗen andi kala makkoɓe no wi muñal ko pekke tati muñagol waɗa ko Allah yamiri kon muñagol acca ko Allah haɗi kon muñagol e hoore koddoyeji Allah aɗa e hoore ma tawa ala ko wowɗa ɗiɗo tati sonti waɗi ɗi hara heɓirte ko muñal waɗɗino kadi si ala bani adama o wawata wuurde yamiroje ɗen fuu si a wanali waɗal muñal ko imma fuɗɗoɗa ronka gaynitade ma ronka fuɗɗade dow dewe ɗin fuu si tawi tum muñal ala watade wadde idan ko wonnoon kadi haɗaɗi ɗin fuu si tawi muñal ala a watade accude par ce que ponki maki harayno puusudema e muɗum seytane no cuɗandema si tawi a wawale muññade a wata accude koddoriyeji alay ɗin hoore maɗa e ɗiɗo kadi sa muññaki ɗi wontante perdi idan ɗiɗo ɗi wonti perdi hoore maɗa wala budda haray muññoɗa idan haray no jeeya e nafoyeji horgol ngol ɗum ɗo no jeeya e nafoyeji mum ɗin annahu yumakkinu l insani al intisaru ala nafsihi no newinana neɗɗo on wawgol hoore makko fa inna nafsa mayyalatun ila sahawati sabu wonkikin o heewuki oñagol faade e tuyuji makki on subhanahu wa ta'ala o resimani o wi amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa kala hulɗo dago yeeso Allah yani anduɗo daroto yeeso Allah o lande ko waɗi kon fuu o lande no wuuri noon fuu o sifo gotum kala waɗɗo ɗum o haɗi wonki makko kin jokkugol ko ki faala ko andi pe bani adama fuu o jokkugol faale makko perdi bani adama ko ni fuu ko wigol min andi min on ɗo ko wonki ki jokkugol faale makko on wiya ko ɗum ɗon gasata ko ɗum ɗon moƴƴi ko ɗum dagi kala ko metti wonki mum ki ɗum ɗon moƴƴa haysi ko diina neɗɗo so yehi hatta ko o alhaali ɗo o woni haɗa perdi jokkimo Allah yiɗmo haɗa no horgol ngol no walla neɗɗo on o wawa fuurude wonki makko ki wonki ki tawi ko heewki oñagol e beleɗe wonki kin si a jonniki o wi fa in ataha ma tastahi da'iman taghallabat alayhi wa qadatu ila ma la yuhmadu uqba wonki kin si a jonniki ko faala ko ndeki landi o ɗon ake jonnude ɗum woni ñande fof ko noon bimbe kikiɗe ko noon ko ki landi o ki heɓude ki wurtoto e hoore maɗa eyi ko ɓuri añude bani adama e ayɓe makko ɓen ko wonki makko ki
sabu kanki en andi wonki kin Allah subhanahu wa ta'ala no sifiki fa mi tekka Qur'an go o wi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi wonki ko heewudo yamirgol ko boni siwana ummo jomi ay yurma yilti o wi wan nafsul lawama ni woniri ki wonki heewu ki felitagol wonki ki tawata kin si jommum ello di ella ni felaymo ki dukaymo ha o yilto ya Allah subhanahu wa ta'ala o addi wonki go ton o wi wan nafsul mutma'inna yo non data fi ya ayatu nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya idan da andi dido pekke tati wongol wonki kin aranu taw hay ko ki may yala ko ki heewu ki yamirgol ko boni noddugol ko boni idan haray hol gongol waɗay haɗaki tuttinaki ɗum akkitaki jongo ki fala ko ñande o ñande fiitaki folto e hoore maɗa sabu siki foltiki e hoore maɗa siki wurtiki e hoore ma tawi hande kadi ko kanki ɗonorta wona haqqilla ɗe wona sariya on ko wonki joni fewjude haray hande kadi ki pooɗeɗe ki naɓe ma faade ko tawata kon battane muɗum yettinaki bi mana moƴƴere ala e muɗum idan haray ko wona noon kañum kadi no jeeya e naforeji ngol ɗo horugol أنه يضعف مجال الشيطان في البدن لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم حورغونغول لو إني دوغير شيطان إن كبندو نلا صلى الله عليه وسلم بهم بتيئن وندما شيطان ندوغا يبيت آدم ونجيج مكو دان دوغير تنون بندو مكو بماكي ittinirane seytane yaarude makko ɗen horugol mana siɗa horude laawi ɗin ka seytane rewta ɗo ga ɓanndu ɗi faaɗay yahay ha tawa hande kadi o mala ka jinda joni noon mara ala dewal waɗa ngal ɗum ɗo ɓuri korka siɗa horude a dumike horugol a tabiti e muɗum a jokkidiri yahay ha tawa seytane wawata dogude e ɓanndu ma ɗum heɓa doole si seytane wawa dogude e ɓanndu maɗa ɗum wonki heɓata faale ma jokkata faale إذن هذا يدل جاءنا فريق كركتا ومن فوائد الصيام أنه يذكر الإنسان بنعمة الله عليه فإنه إذا ذاق مس الجوع والعطش عرف قدر نعمة الله عليه نجاءنا فريق هور غونغول سنة هوري هور غونغول أندين تنايمو نعمة الله سبحانه وتعالى sabu tuma fo neɗɗo o meeɗi memande heege tuma fo heege ɓucci mo ka reedu ma ɗon ka yurni mo daande nden o andita yo jakka hade ko o wonno e ñaamude leere mo o faala kala ko o wonno e yarde sanga kala nde o faala jakka ɗum ko nema yo neɗɗo ki nemaji Allah ɓuyno toon neɗɗo andi koye nafa o ñande o sirte e majji en andi haytayo ɗoyngol buy konta pus ɓay ittata coggu fi mum kono yimɓe jarriboraɓe angal ɗanagol ɓen ɓen no andi ɗanagol ko nema waɗi sa immike layaji donc a wi ɗon goɗɗo ha hara mi ɗaɗi kam waɗo mi ala ɗanade nde ɗo waynodira anda jaka liɓagol tun ɗano ko nemaɗi wono noon kam itti sikke giiɗe ɗen itti sikke nanɗe ɗen itti sikke fontugol ngol jungo ma jaɓa jonna itti sikke ƴettugol ɗe koyɗe ma yaha idan ɗiɗo fof ko nemaji ɗe tawata buy wattantaki la e majji ko ñande ɓe wasaɗi ɓe anda yo jaka haari ɓe nema jako ñamugol yarango kadi kono ni siɗa ñamude ñande wo yara a andata ñamugol yara ko nema kono so tawi ñande go ari woni bimbi ha kikiɗe a ñamali a yarali a andi tagi sa yo jaka ngol ñamugol yarande faala o ɗum ko nema boy idan ɗum ɗono jeeya e naforuji korka kan andi tangol Allah nema makko ɗin sabu ala ko waddata Allah e jiyaɗo makko on hewti dullalngol mo hewti ronkugol jarnugol mo ɗon e maji makko ɗin ɗen andi no jeeya kadi noon e fandunde seytane ɓurde woɗɗude ɗen gaya makko on tigi tigi koyo yimɓe ɓe wuuruɗo ɓe ñaama ɓe yara ɓe jinda tawa ɓe andi tanta Allah subhanahu wa ta'ala ɗi nemaji makko joni noon korko kanno jeeya e ko nafata kon andintina e neɗɗo on sangande o weela andintina e mo sangande o ɗonɗa ɗiɗo nemaji Allah wondi e dow makko ومن فوائد الصيام أنه يحمل على الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين فإن صائم إذا جاع تذكر الجائعين وإذا عطش تذكر العطاس ويحمله ذلك على البذل والصدقة نجيا نفوري كوركاكان si neɗɗo hoori horugol duñaymo naɓa mo faade e moƴƴagol e yimɓe waasuɓe ɓen moƴƴo e hatton jimɓe ɓen sabuna horuɗo on si o weelama o andi tawi jaka yo ɓeɓe tawi ko heege woni gurdam muɗum jaka ɓe no tampi wee tawi ɗaɓɓi tawi fo yiyata ko ñaama
ñalla yiyata ko ñaama hiira yiyata ko ñaama kañum ñaamiri wo mi annda hono ɗum wiyete ñaamiri wo tigi tigi on no Allah addiri wo ɓen ɓe tawi gurdam mum ɗan ko no woni ni e neɗɗo mo tawi nde o faala wo o ƴettay o faala wo o ƴettay en anndi ɓen ɗon woɗɗoniri jooni noon o ngoɗo neɗɗo mo tawino kati seeɗa o faala yarde o yere ko faala yarde o yere siko wulɗan siko ɓuɗɗan siko ɓiran siko ɗum kala ko faala yarde no yeeso makko himo wayi o wonɗo ko aljanna kala ko o faala ñamre no yeeso makko oɗo si o heɓɓali ko wiyete kon korka o yejjitay wonde man woodi tampuɓe anndi neɗɗo sikkay fof no wayi no wayi noon feetuɗo sikkay fof no feeti feewɗo kadi tampay han sika fof ko feewuɓe ɓe feewaɓe kadi yinne goto feewa no woodi ɗo yimɓe ɓe gol hakke ngo ɓe ɓoyli kom ɓenna fewɗo ala sa wolle ɓe woɓɓe ɓe pruƴe ɓe enma ɗum fof ko meera noon kamɓe ɓe waɗi hannde kadi ɓay ɗum ɓe feewa ɓe holnaki goɗɗo feewata holno idan baɗino ko ɗum ko jikku mum noon sikke fof ko no wayi idan si tawi neɗɗo haaruɗo o weelama on tuma ɗum wallaymo o anditana ɓe weelaɓe ɗum ɓe wi horugol ngol no jeeya e nafooreji muɗum si neɗɗo marɗo feere on hoori o anditana ɓe miskinɓe o anditana ɓe heɓuɓe haajude tawa ronkuɗi heɓude on tuma ɗum puusay mo e wallugol sanga nde o ɗonɗa o anditana e ɗonɗaɓe ɓen sanga o weela wantana weelaɓe ɓen ɗum ɗo puusay mo ittugol sadaka e okkorgol yimɓe ɓen no jeeya e nafooreji horugol ngol annahu yaqma'ul kibru والترفع على الناس فإنه إذا صام الفقير والغني والملك والمملوك والشريف والوضيع فإن الأمر يتذكر أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى نجيا إن فوريجين غول هورغول نيوكي كويتكم مونين تناري إهون بني آدم ñoƴƴe mawnitinare nden ittamo ko woni ko mawnintiniɗo townitiɗo sikkuɗo ɓuri mum ala andi neɗɗo si haari ko Allah subhanahu wa taala wi inna al insana la yatgha arra'ahu istagna neɗɗo so yii o dawataka goto o toro o dawataka goto o ñawlo o dawataka goto o luɓo ko o faala kon ko hakkil mae ko faala kon fi gurda makko ɗam noka suudu makko o dogataka goto fi haaju mum sikke ala sina Allah faabima o ɓe way goy innal insana la yatgha arra'ahu istagna neɗɗo no bewa so yi hoore makko mo jogii haajuji makko ɗin o ɗaɓɓeta goɗɗo haaju jooni noon e ngol ɗo haarugol sa'i kala ɗonɗita sa'a kala ɗum ɗo no waɗa neɗɗo on townito yo townu balaaji o wiya hoore makko min jooni noon si tawi o weelama ha tawi ɓantagol ngol ko karahan yahugol ngol ko karahan o ɗonɗama ha tawi karahan o tuttirta ɗum ɓoray ko wiyete ko mawnintinare e makko townitare itta ɗum e makko sabu neɗɗo tawi si tawi hoori waasoɗo on e galo on fof foti hoorugol goto ñamata yarata laamiɗo on e laamaɗo on fof ñamata yarata tedduɗo on e jippitiɗo on fof ñamata yarata ɗum ɗo anditine gisa neɗɗo anditino jaka yo yimɓe ɓe on fof no fota la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa o anda gisa jaka goto ɓoya goɗɗo fina to ɓoyimo kulol Allah subhanahu wa ta'ala andi no nakkueli ka adna ɗo tigi ka Allah waɗani en ka andete yimɓe ɓen ko ɓe gootum ka jibinede a yiyata ɗon gooto no ardi ɗon e teddungal fuu wono yowolanɗo wono yo ono kuure si nawnama yahama walama ka labtane ɓoylagol musediji ɗin ɗo kadi fof no fota si surroyama ka berde fof no fota aga ka sumay ɗo kadi sumay on holle sawasiya si weeti ɗo goto memata goble goto ƴetta kuyel ñallal ngal fof woɓɓe aranno mari no tuliniri kono ɓe dara ɓe kuuloɗo ñallal ngal fof susamemude wala on kadi tawa mo welti par ce que an kadi toon ɗo kan eɓeydi ɓe fota jaka ɗum ɗo si woniri ni hollay jaka fof ko ɓurdita ko kulol Allah ngal ɗum ɗo no itta ko wiyete ko mawnintinare bani adama ɓayɗen andi ko wiyete ko mawnintinare no jeeya e sabbuji halkade wonande bani adama kala neɗɗo tawɗo ƴetti ko wiyete ko mawnintinare naadi min ka ɓernde mum menen min e menen kala yooɓiɗo ɗum o yooɓete mawnintinare kala yooɓiɗo mawnintinare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko maaki la yadkhulu ljannata
man kana fi qalbihi misqala darrati min kibr natata ka nder aljanna on mo tawi no e nder ɓernde muɗum ko fotata e abbere zarra mawnintinagol ko fotata e abbere zarra mawnintinagol sino ɓernde bani adama o maayidi e ɗum ɗon nelaɗo ma to teppataka aljanna jaka noon e mawnitinare ko hunde hulɓinide korko kan no jeeya ko wallata neɗɗo e tugol mawnitinare en anndi ko wiyete mawnitinare kon nela sallllahu alayhi wa sallam ɓayɓe makingol konngol ngo wolden ɗo jooni wonde naataka aljanna mo woni ɓernde mo mawnitinare goɗɗo goo e sahaba ɓen toon no junngo muɗum wi nelaɗo goɗɗo e amen no yiɗi yo taw paɗal makko ngal no laaɓa goɗɗo e amen no yiɗi yo taw suudu makko ndu no foti goɗɗo e amen no yiɗi taw mbaɗɗata makko ɗen no yooɗi nelaɗo maaki inna allaha jamilu yuhibbul jamal allah no laaɓa mi yiɗi ko laaɓa ɓe maaki alkibru ko batrul haqqi wa hamtu nnas ɓe mawnitinare wona wattagol ko laaɓa wona walagol ko laaɓa wona waɗɗagol ko laaɓa naɗo woni mawnitinare nden ko woni mawnitinare nden ko batrul haq zalagol goonga yigol ɓay ko kaari wowlim ƴettata ɓay ko kaari en ɗum iwri haajon ala hay siko goonga woni ko haaju makko ton isan salagol goonga on e ittugol botte e yimɓe ɓen inna yimɓe ɓen koy ɓen menen anndi ɗum ko musiba noon yimɓe ɓe yo ɓorto dolokke o dolokke masibojo noon iblisa ko ɗum waɗi ha o halki o wino ɓay allah wimo no sujjan adama kanko e malaka ɓe heddi ɓen fo malaka ko sujji kanko sali sujjude allah noddumo landi nafi allah anda allah noddumo landi fi andingol aroɓe ɓawoɓe nafi kanko o anda o wi ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima halaqtu biyadayya ne iblisa ko honɗum haɗuma sujjangol momi tagiri juuɗe an ɗen ɗiɗi andi tagugol ngol no mari façon ni no woodi ɓe allah tagita ɗum kun fa yakun kono ɗo ko o tagumo mubashir juuɗe makko ɗen ɗiɗi o tagiri adama ɗum ɗo ko holli teddungal adama ngal jandagol makko ngol ɗum ɗo kadi holli teddungal adama ngal hono andi sujjana o min mi mawnina o han tagira mo juuɗe an ɗen ɗiɗi an inna sujjanta o fi honɗum waɗi ɗum iblisa jaabi ana khayrum min miɗo moƴƴi ɓuri o namo ƴoyimo heewi fi honɗum halaqtahu min tinin wa halaqtani min nar halaqtani min nar halaqtahu min tin ɗum koye neyi yiita tagol anata koye kanko e loope no ɓuri moƴƴude andi kanko wadde hujja mum ko jaɓata kono ko woni hujja seeɗa joni noon am iwɗo e ndiyam e iwɗo e ndiyam so a wimo ɓen a wimo ɗi a wi ɗum ko kulle noon ko hombo wonma kanko hombo wonma ko a bani adama inna akramakum inda allahi atqakum ko ɓuri teddude e mon ka allah ko ɓurɗo hulde allah wo wona doloki jani wona cuuɗi jani wona otoji jani wona iwgol e gorol ɗuɗɗugol yimɓe watta neɗɗo on tedduɗo ko allah o watta neɗɗo tedduɗo ko allah ko kulol allah makko ngol idan haray no jeeya e naforeji hoorugol ngol so on ti hoori ɗum ɗo walla e mo ko wiyete ko mawnitinare e iwa e makko ko wono noon kañum kadi no jeeya e naforeji ɗin wa min fawaidu siyam annahu yuqawwi wa yusahhilu ala fi'li ta'at faman yulahidu halu lmusaimin fi ramadana wama hum alayhi min fi'li ta'at wa taharri sabila alkhairat wa ibti'adihim anil ma'asi wa raghabatihim fil ihsan yudriku anna as-sawma min a'zami asbab al-hidayati wa yudriku ma'ana qawluhu ta'ala wa an tasumu khayrun lakum ma sha Allah ya rabbal no jeeya e naforeji korka kan no dolnina no newinana neɗɗo on waɗugol ɗoftare a hoori ndaaren fewno ɗo e nder saare nden ka yaaɗa o hayɓe annda sudaysi jento sudaysi a yahay e nokkuyel ga tawata ɗon ha hannde sa rewi a tawi hinayi ɗo hito sudaysi a ngalɗe si tawno haala kanko sudaysi mo jindayno tawa hito makko gon ɗon wallahi o wullayno no jarna Allah subhanahu wa ta'ala on jiyata sigande nokkure hito makko mo hewtere hango jenteɗo kono alhamdulillah ɓay ko suumaye tawa ɗon no woodi nokkuyel majjal ɗo hannde o wata rewde sina e suumaye fewno ɗo ni ko ɗon mi rewata aray koye fof ɓe tiggi ɓorne ha moƴƴitooli ananata ɗon hay hunde sina ko moƴƴi fewno ɗo idan ɗum ɗo no holli jeka korka kan no jeeya e ko wallata yimɓe ɓe yoɓe waɗa ko moƴƴi fi honɗum wonkiki no ñoƴƴa wonkiki no ñoƴƴa si wonki haara si wonki ɗonnita haaraki bewa ko haarande nden e ɗonɗitogol ngol addi bewre nde fewno ɗo fof no makko bini sa yehi majjina fewno ɗo ngalɗa ko hombo wonno oya tigga on no marsude tiggaji ɗen jama no tiggade e alhamdulillah ka julorde kan e wowlata
julirɗe sa innayima ko jinnaji ɗin tawti en ga julirɗe tellement ko julirɗe en heewata heeway ha yaasi ko on ɗum waɗi ko woɓɓe iwi nokku goo ari ka ko wonnoɓe ɗon ɓe ni ha hannde ka woɓɓe naati islamu kisum ɗum fof waɗaali woɓɓe yiwaala yedi ko tawti en jinnaji ɗen tawtaali en wona kadi woɓɓe naati islamu kesum ɓe julɓe ɓe wonaka e yere ka julɓe ɗo ɓe hanno ɗo kono hari waɗ goko moƴƴi kon sattani kono joni sumaye o newinani jama on waɗugol ko moƴƴi julɓe ɗen heewi otoñeɗen hay ka taxiji joni ɗa jawi ko qur'ana nanatano jangge toon ma waaju nantano waɗe toon idan ɗum ɗo fof holli wondema korka kan no jeeya e ko wallata bani adama on fi waɗugol ngol ko moƴƴi e korka kan walla yimɓe ɓen woɗɗitagol geddi ɗin hande alhamdulillah jeenoɓe ɓen fof no darti yaroɓe feere ɓen no darti fimo kadi no utiti hayɗen toro Allah subhanahu wa taala Allah ta Allah yiltuɓe bonni hande kadi kala accuɗo ɗum ɗon fi oɗo lewru suumaye ɗum wonde ko fi Allah o hano accude ko accu sumaye Allah feƴimo ɗon o acca fi Allah andi accugol fi suumaye haɗay ko rewgol suumaye goy so tawi ko accirɗa bone ko fi suumaye ko suumaye wonɗa rewde bone ko accirte ko fi Allah kono alhamdulillah mawningol kadi suumaye on koye important yoɓe mawnin suumaye on waman yuaddim sha'aira llahi fa inna dhalika min taqwa alqulub mawningol mandeji dewe Allah ɗi no jeeya e kulol Allah mawningol suumaye on en haɗata ɗo yimɓeɓe ɓe mawni suumaye on ɓe acci ko boni ka suumaye ɗo Allah wata ɓe yilto ko bonti suumaye kadi feƴƴi iden yo on titorano hoore mum kadi Allah e andine laata sallllahu alayhi wa sallam no jeeyano e du'aji maɓɓe ɗin allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini Allah ko a woni yiltowo ɓerɗe tori kema tabintin ɓernde anden e ɗoftagol ma tabintin ɓernde anden e dow diina maɗa kam idan ɓeeɗo accuɓe piiji ɗin fi suumaye toro Allah fewno ɗo yo Allah tabintin ɓerɗe maɓɓe ɗen e hoore ɗoftagol Allah ngol suumaye yaha hara ɓe yiltitake woni yimɓe wonɗon suumaye yaha hara ɓe accari julgol julde jama suumaye yaha hara ɓe accari waɗugol moƴƴeji woni wadde ɗi idan sen daari e rerɗugol yimɓe ɓen fewno ɗo ko yimɓe ɓe rerɗi koɓe moƴƴagol e limmoɓe muɗum ɓen en tawaki so jagga kaɗo korka no jeeya e sabuji ɓurɗi mawnude e fi heɓugol peewal en faama kisan kadi ko Allah wiyani ko wanta suumo kayrun lakum e haray inchallah subhanahu wa taala ɗiɗo ko yoga e nafforeji mi tawata ɗin si neɗɗo horɗo heeɓi e o naftore hay e wawi jonnude jentiɓe en ɓen numéroji ɗin ka radio ga no woodi ko ɓe landito ɗo e nder ko wona yewtede ɗo kon piño ɓeyru famade haray jonne ɓeɓe landito inchallah subhanahu wa taala on jarama fata o sasa haray min weltani kam min jarni o yo Allah subhanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray musidɓe julɓe ko non woniri haray koye nduɗo lewru wonɗen hiɗen e nduɗo suudu kadi radio ɗum ko radio fottogol ɗen guinen haray ko tolimoɗon ko ɗiɗo numéro ji woni ko nodda toon 664 87 49 58 et 622 30 75 18 et 657 10 21 02 haray ko tolimoɗon haray ustage min weltani ko on fota min jarni o moƴƴa haray joni lande ɗen haray ɗo wiya ko toli jama o haray wano ka ma ko ɗon ɗa nam assalamu aleykum nam ko homɓe wonɓe on to nam ko toli moɗon make hiɗon nodda ko toli moɗon nam on weltanama on jarnama nam nam inchallah on jarama famike on jarama albarka haray on nani ko ɓe landi ko sage haray ko konti watta kon hara waɗɗinay kafara inchallah haray ko waɗɗinta neɗɗo kafara ko lurral ala e mum kon tawi woni on tigui ɓartike resaɗo makko on gila ka fajiri on feeɗi ɗon ha nangue nguen muta nden hakkude ɗon so ari e sonnajo makko on tawi himo hoori e haray kafara no fayimo ɗum ɗon woni ko kafara fawato kon e neɗɗo tawa lurral ala e muɗum nam inchallah nam assalamu aleykum ko wonɓe on to
alhamdulillah ko toli moɗo meɗen jenti o nam meɗen jenti o nam meɗen jenti o nam amin 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 inchallah inchallah amin 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 assalamu aleykum wa rahmatullah jaram nam ustad harano en anndu kadi ngol horugol no mari neediiji harano waɗɗi horɗo on rengol ɗi neediiji ɓe wii fassaimu huwa alladi samat jawarihuhu an il atham wa lisanuhu an il kadbi walsabbi walghiba wannamima wa batnuhu min altaami walsharab wa farjuhu an il rafas haray noon ƴeeya e ko horɗo o haani waɗde kon o wii horuɗo ko on mo tere mum ɗen hoori assalamu aleykum assalamu aleykum make meɗen nande waaleykum salam waaleykum salam wa rahmatullahi ko homɓe on to waaleykum salam wa rahmatullah nam ko noon woniri meɗen jenti o waaleykum salam wa rahmatullah meɗen jenti o make hare make meɗen nande na nam awo ok ɓeɗo ɓe senno kono ɓe sentike haray ɗo ngabbitiɓe kadi haray hiɗen anditina ɗon si tawi hiɗon honno on ala e nande komo wone makude kon haray son ƴetti honno son décrochama hiɗo wawi makude tun haray meɗen jendi o inchallah haray ko toli moɗon hiɗo weltona ɓe jarno fota inchallah haray numéro ji ɗin ko 664 87 49 58 et 622 30 75 18 et 657 10 21 02 haray ustad en ɗo natande nedi ndi haray ka mako ɗon noɗon ɗanani neɗɗo on so tawi noon o ñawli ko on suuma e ɗon hawre nawnare makko nden hinde tañƴina noon dikka e fawodiranimo lebbi joni noon si tawi noon aroye feƴƴinde haray ko honɗum woni ko woni feƴƴinde hemo ñawli suuma e ko siɓɓe makko ɓe yoɓamo ok nam ma ɓe ettanamo nam inchallah no sella ɗon kaɓe horanamo nam inchallah inchallah nam assalamu aleykum ko tooli moɗon ko homɓe wonɓe on to ko tooli moɗon ko homɓe wonɓe on to make meɗen nande make meɗen jenti o nam hawtidde e makko honɗum hawtiddude e makko honɗum ɓe wawi ñaamidude so tawi woni o yiɗanimo giggol suuɗingol ko haɗa kon e keetere on ko yiɗigol no giggol suuɗingol waɗgol mo gundodiɗo tentini so tawi woni keefere on ko haɓo islam haray julɗo e wattale muɗum ko waɗi sa wondi e bonɗo a renaki yahay ha oraɓe ma kono noon so tawi ko wondigal ni tun saabu hoddigal ma so ngal ɗin ɗon piiji ñaamidugol maɓɓe so tawi wona giggol lomri e nder muɗum luggugol ella ala ñaamidugol maɓɓe ngol tuma goo haray ɗiɗo nediji korkadi falɗe wiide ngol ɗo howrugol wona hunduko kon tun e reedu ndun hoorata de hundukon ko reeno e haalaji ɗi yennugol ngol huɗugol ngol ño'ugol ngol waddidirgol ngol e kala konngol ko wiyete konngol bonngol ko tawata kon so a wowli a wowlama mettete watta a wowlu ɗum goɗɗo eɗa hoori min gelinela sallllahu alayhi wa sallam nam assalamu aleykum wa rahmatullahi ko homɓe wonɓe hon to nam assalamu aleykum waaleykum salam nande make yo on tigi eto hunduko makko kon hoora tere makko ɗen nanɗe makko ɗen o jentatako ko harmi jentagol yewtere yimɓe ɓe ɗa jentoɗa jentagol musique ko tawata kon hannde hay wolgol woni probléme wawama ha hannde wiɗo hannde ko wiɗo musique jentaki mari probléme na jettiɗo ɗum ɗumine nam waaleykum salam waaleykum salam make meɗen nande waaleykum salam make nam
ɗum ɗon so tawi min yalti ga on nodde min jonna o numéro nodde heñata e ndegete men leer men ko yonɗo no raɓɓiɗi ɗo haray on ɗum min jonna o numéro ga noddon min ɓurta yewde ko mi andi min ko mamen tin noon kala makko ɓen kam woni yahon ɓe yewtan isen haray yo neɗɗo reeno sere makko ɗen nanɗe ɗen giiɗe ɗen o reena juuɗe makko ɗen e koyɗe makko ɗen o reena reedu makko ndun e awra makko on ɗiɗo so tawi ɗiɗo hoorali haray horugol heɓaki buyno sikka si ñamali yaral hare lanni hande kadi wolgol ngol onti wole ko faala o jentagol ngol onti jentata ko faala o ndaarugol ngol onti ndaara ko faala o ɗum ɗon na korka noon ko ma tawa nanɗe maɗen e jiiɗe maɗa ɗen e hunduko ma kon no acci piiji ɗi sari ɗin haƴi nela sallllahu alayhi wa sallam no maki mo acci ala wurgol fenade gollirgol ɗum hajju allah ala ko ñamgol yala isen jakka neɗɗo marena ɗengal muɗum ngal ko ma o reeno haray korka kan wona accugol ñamgol yalngol tum haray no jeeya e ko neediji korka kan ɗo ko neɗɗo e hoorɗon hani wadde kon ko hanɗen andintinde kon tigi tigi e horuɗo on yo haccin nafagol ngol nafagol ngol ha feƴƴita kadi no wondi e sonja waɗi adda e tenti ka naafe ɗo ɗen andi naafe ɗen boyi yahay naafugol ngol ko ɓe ɗaɓɓata o ko julde raɓɓinɗinte ko ɓe ɗaɓɓata o ko imamu yawnowo juulugol ɗigon ɗum ɓe nafoto ha tege on tedda hara tigi tigi on waɗgol rukku ko probléme siddugol ko probléme ko ɓe faala o ko ɓe iwre ɗum julde siga nden ɗon na julde nena sallllahu alih wa sallam makani e wondema neɗɗo on simo juulude o waɗal koyte kon ettimi inani nder julde makko nden o ñiiɓali o yankinaki nder julde makko nden hara yo andu julde ala yahugol tum ɓalliginno ɗon kono haqqille ɗen ala toon no faala to yo julde raɓɓiɗo yalta nder toon ɗum ɗo ko alamande naafiqi yaagal ne allah subhanahu wa taala hokkiti en no jeeya e jikkuji naafiqi ɓen ida qamu ila salati qamu kusala yurauna annasa wala yazkuruna allaha illa qalila ɓe dari ke julugol ɓe darto ɓe aami ɓe yiino e yimɓe ɓen ɓe famina ɓe juula kono tigi tigi on ɓe waɗa so naafi yimɓe yiɓo inno kamɓe kadi jafe ɓe wakkili hande ko wattagol ila muɗum moƴƴa wona noon kañum kadi e toɓɓere sakkitine nden lere men o yoni sen andi ka suumaye ɗo gila ka geeƴe ɗen juula ha fajiri feera kala ko neɗɗo waɗi ɗon e nder jemma on wona farilla dey si o juulu si o janngu so o janti kala ko waɗi nam assalamu aleykum nam assalamu aleykum alhamdulillahi ɗon maake meɗen nande meɗen janti o nam nam meɗen janti on nam ko tolimoɗo nam meɗen janti on nam sage yon tigi andu yeɓugol julde subaka ndin nam ka jama ñamgol jemma on fuu ma naafa jemma on fuu ko hunde nde haɗaka hunde wonde nafoore kono noon juulugol suba on important ɓoyi ɗum ɗon fof boyi jama on hannde e immoto jemma leere ɗiɗi no ñamgol leere ɗiɗi no juulugol kono ɓe juulata subaka on ka juulirde ɓe juulatamo e leere ɗum ɗon ko hunde nde haɗa jama on hani wattandire muɗum moƴƴa ɓe annda farilla no ɓuri sunna farilla no ɓuri sunna kala no woniri juulugol geeƴe ɗen ka jama no ɓuri na tawede naafe boyi dogana e naafe ɗen doganta geeƴe buy kañum kadi immoto sullo ma immo jemma naafa kono ɓe doganta subaka on awa haray so tawi woni onti hittini fi naafiloji ɗin wacce farillaji ɗin haray o famal dina makko kandi haɗa jemma wattale muɗum ko ɗum ɗo marɗen ko waccete ɗen goto kala e meɗen haɗa inchallahu yontere hannde so tawi ko ɗum allah subahanahu wa taala muuyi e oɗo leere meɗen kadi warahmatullah barakatu on jarama fota barka haara mi weltani kam min jarnima yo allah subahanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray musidɓe julɓe tedduɓe haray en weltanike oustage mahfous ba haray on weltanama on jarnama haray ɗo ƴette bik jiɗin mi jalna on numéro ji ɗin haray numéro maɓɓe on kamɓe oustage mahfous ba haray ko 628 29 03 01 haray ko oɗo woni numéro maɓɓe on haray min ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray ko toli moɗon e
programme ji ɗin aray ko toli moɗon ka Banyan Technology Service ko toli moɗon kadi ka lawol kisal aray ko toli moɗon e oɗo radio aray ko ɗo wonɗen e waynodirde ustad aray iɗo wawi en waɗande duwawu inchallah aray inchallah subhanahu wa taala en wandira ɗo toki Allah subhanahu wa taala moƴƴereji ko o suumi ko nder nduɗo lewru suumaye yo Allah okku en ɗum toki subhanahu wa taala ko kanko wawi moƴƴinde yo Allah moƴƴinan en lagine yo Allah moƴƴinan en ndiɗo leydi meɗen yo Allah hettu en e soñdiyaji wonɗen e muɗum en toki subhanahu wa taala yo Allah newna en hooren ara en yeddali Allah subhanahu wa taala nder nduɗo lewru en toliki Allah subhanahu wa taala yo Allah okku yimɓe nawnuɓe ɓen fof cellal wonɓe en e jentade ɓen yo Allah arsuken enen koye maɓɓe peewal en toliki Allah subhanahu wa taala yo juulanaɗo sallllahu alayhi wa sallam دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله جارما بركة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم haray musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama fota yo Allah subhanahu wa taala on yoɓɓu en ko ɓuuri e moƴƴude e joddi yo manno en o hisina o famina en ko wonno e jangude ko arsuka en gollitirgol hara meɗe wiyama assalamu aleykum wa rahmatullah